Akting John Lanong an nga sa animal ki an nga stangle magic dudu 2008 don ki bakin tho ki ba bun ma bakin tho akma pongle ka prediction World Cup oh bun ki bas na ki memes ki nga predict sa hamin sim nga la ban predict dong tang ban predict ki dang la ado pong anang sustang le bambilor dong ka por pat porang stang ni ko tala kwa le be jam la long khore long nang panic ru te poi le poi kala ot yu rendang kai Kama fi yang ni dan inik sai. Tapi ni finik sai. Sebab wat buat pakai kan ma fi imta. Okay, kemudian sebelum pai pikai, akting John Lanong an nga sa animal ki an nga stangle magic dudu 2008 dengan nang yaile magic heru mentaru. Akting ni po Department of Tourism la poi la pupra astang rang ba iken. Okay, pong astang ni kong kini magic kadi arjar pra. Hatu pon apat mud macam serious kini magic. Hendai ke su long lemba mangale ki pralok ki ai mensim an nga soba mibi kan ni kala ban pelong ban pen imja yangi. Makalong kau bi katalan ka baper bah tang stang ne so ki prolok knyat an ki long wow te wala it was a very simple magic trick atau por ki ba simple bah ki magic ki dan ngapoile yaki an kla sotanan lar ble ki I mensiam dan ngasastang sim serious kin ngawat napo ki library ki spangkan ka magic what is magic stang wat kin stang wat pang stang lap nga kham champang khanjan ayai tristom dan ngastang yaile be hadu menta ken henry ki jinga per jong ka magic ba mitwa bat menta par ngasoba menta ka bun ka scope te nama kelab bun ke jakai bingla beli performance kelab bun festival kamu kompon meswa kirang festival kan tentang sisin art sin sisnem te kalau ko ba men sim bar khot ki artist be tang han bar khot ki artist rukan ne hajla te mostly bang shale par ki magic mentarif kili kai ka jinge pair ne lang ke bang shale ba men song shale ba tang card magic te menta par nga stang le ba kin ki main reading ke ba reading ke cengmu per khat jong beriau and kistan subun ngale mang long interest ba kin kistan kadi kata ken te ngang suyai wat he har mentaru ki magic telah bun mengadon mengap bu te hande ngasih jit part sibuk kumatang adon ko ba sispa ne aspat ki magic nganang hande ngajit the best kai bay hab ka presentation jong ata personality oh ngasih best ba ki magic bakam ilong ma krang akwa ba ki brio ki bapet am ko ba ki brio kan om bakani di katring akwa present magic ki brio ba ki brio kala panong what if kani kala bandi real ru okay ki idols jong bang sepet ba hadu so bang study day way di dividend utari magic but way di slash utari na po bunong tem Guns N' Roses along inspired bahana ki long karu komriam enga sepit bah jong slash nga best plat muswa te jong David Blaine pa long study na mga iba ulong ule ki belong dangar dong kapung ong bibi yo kadi sisane maybe kambe su ko magic te tangar ko present ki kum kita te nga sim pagi magic jong uru dong kapur ki banga tem sim asu change mumala dan present pat ki brio ki jaka bla alik la bun plat kamtam ki school ki college temto ki kini festival ki birthday party ki ke labun hendak ki baslong sabar patai ki ditang kini po balik de Calcutta asam tala bun Calcutta na tang sisien an meklaya tala bun hoi labun se juai ne sa belong no kendong ne ki bakindong bun alit kan hanga ngaso kan ka magic dingilit se iru kalong kum ka language te nila ban su le bet ki ngim itu ngim so thu banya kan dala pani magic response will always be the same ngasu sngo kan ngapet angli slong angli magic ki long wow don ki belong shock don ko pang ali sapo asam ru ki bidi asamis kim tim ngapni card magic ani ngapni kan ko magic sistem peni ki long kaju hi ngai reaction maki ki brio te ngasu so ka language nile da kharno khasina asamis ne kalong kaju be ani kidang bun plat bangang hablan kidang bun plat da karang harum tar anang study man kapor kan kabang yo kalar ka knowledge ka bang ngapit banga ya la ban tap ka magic anang learn be keep on learning be makani ka magic kadi through practice te man pelong perfect practice but everything have practice back the through practice pan long misala pelong perfect kan kalong so magical nang present ki kalong very magical part hoi hadin na hoi ngasala thmu hi hakwi kasni da khamrang ba pan thai da apai ki it sanpho tar dari bangang im tamun ngaspen mi ka magic academy kan as for now nang ko saban train bahasa iladia masuk ni magic just to entertain people but make them smile te tam kin kimane wonder am so yang bakani ka magic ka competition kan tarang kibrus kli ngabli jon film yakun just got talent ki competition ri hanga ngam feel kata magic ngasno bi ktiba shulej pin ibit magic kibru kin kimen
make them that moment bikin mau tu hajing im joki di tang kata terau competition tang am tumur kan hoi ka jingya lenti hoi kibri bapel abar ya kanu ka hajing im kan bisadong don judge book by discover kalong ta hoi ki ibe kalong suk bate ki shu ibe bang shule magic mas pini try ola ai kasap sei behind the scene bakhanut for just for one magic trick bangale ro ha practice wada ki snam ro kum tu mene bangale ruksai ro sa katu ngalen for don covid re to make so perfect part ba nong kum no banla banle perfect haru mentangan nang sedang le arjar apsau temu don ka trick bangile ro just long ki bam ki snam te de ki bri kum su thu par ki mo ngashule chule ka long magic Rekajing tri stom jadian ni hapit mir awat jing tip hapit nanet ke ben yo idea ban blend lang make magic ki bunjat ki don ki belong comic ki magic don ki belong tiang don ki belong dark ang asim kan ki belong dark terang am ko athan ban use ki tiar ko psit ki por sandaim so ki pen ki sim asa men shop nang stang abyang ki tungale himo VR ngam so ya hab personality la jong te muslim ale ki mind reading ki bale simple be ki nong ko ki tiar bingla ban yo kum ki slan ki kot khobor ne ki bala ban yo be ki bir ki la ba ki kata man kasnita aku bah kibri kan believe bah maybe kan ni kalau benda real tu mengalih begini common days object kan kalau kita tes kejing ya bah fiong hot bun kejing ya te don kepor ndai rut bah kibri sunat dang le magic don ki bakin tho ki bah bun ma bakin tho akma pong le kan prediction world cup oh bun kibri snaki memes ik pong predict sah mensim ngala ben predict dong tang ben predict dang la ngar om dir bobiet ben sulit ong ka media ngala predict dang la de ngastu ngan la ya te bun ba kibri ngakma so mi ka to ka world cup ka news club ala kan tho lai po jat haro dong pong ang am kwa mi sun ayang perdon bagi pelok ki ba aimen sim den we ar kam ejon bli men pensol ki we don bagi bri ki belong long ki bayaro te ka to ka mangale prediction te mas de predict pat bakadi exactly correct te don bagi snap jar no pat tu comment don ki snap jar ma don facebook la kan tho la ki la ka re par ngasu so chingim ngim pen snap kita te naman ngi pen snap ni sadu men sim ngum kwa su tarau le ke ba kwa le chingim le namak don bagi bri bakan tho an kin don ki bri ki ba I mean sim. Don kapur pak ritang nam taki biru kini bakin thok ngang seperkat bat di tanam ta joki ngang sakio. Wala ki kin thok tang le simple magic ba kam bamler ngai tri stop nam ngat ba kira kin thok an pen sap jar ki te trangon keep on pushing myself kan. Hoi mesong ni don haka ban kadi arjar Henrio ta tupur ngang lit college te ka don ka campus rock idol. Tengah kunnya tu campus rock idol ngatem na po wi ka band special ecstasy. Akma ba job ni kong tu ka sport kadi ka adroit bar mangi bat balai di tu gitaris isngan ba tem na po Snow White ka band ju ikten ka kreten sawai tingi poi tem sekal kata kan te hadin ka tu pang asalam no kani kala magic plus ka band ka stang prai nama ka band hap tristom saungun amla ban tristom maroi te saungun su nganga tristom su drama le kam kai nong rai le kam kai ka flop a stage plus kabun par ni hap le practice habi watch gitar tarang give om ka tem na stang focus no ka magic rimata ba khatam na hayang asna ki original amut ban sna try hoi kasni maybe hoi kasni tala biang ka budget ita ngala instrumental album kata di ka dream jonga ken kani ka sab jonga nya tu hog fi ani kadang bun pula banganang kwa ba fiong fi ke ka next level sa nga bun pula fi kedi ka stan i mga kwa ban le ken ban push myself to the next level re harum tang apat yo ban le kata pas ko di kapor ba hap train so ka met la jong apat yo kata apat ngasom ta harum ta pas ngap tho ki idea che manong hong akwa ban le fi something hani jing im so banganya ba kibri kun mau te de ma kan serong ngakwa ba kibri kun mau yang atang don show pre bawang fi institution ne kitu balik cabar bantur ngakwa hoi balik tur nganang yakran bi prolog bi support bi yanga yon ala ta jon ya pen ben ko we de like pon ngi sulit bi ra bi kamera ngi tur bi cabar te ngi shooting dan ngi supply bi sini silong re kamen jonga pa di dream man ya kastan kan bahe don ko kastan ngala dream hadda du trai mata la ya post nem re ngapa la ben ma ngi hap india so kamen la jong hap train so la de te re ka ba perfect pa ngapa la era wan le long don kali kata ka dream jonga bawa jing arab harum ta tang par war fi ringa shit kendo baki magician ki bena shabar pini song kayam tu sila kay nga pini magic tour pini sulong kum exchange ideas tang unta ha manong pan idea tang pat jupan ken mau tu le da kastela jong le comedian magic nga le da kastela jong mangale kan ka dark magic ben long ting ki brio takada islong share ideas ha ngakema kan ka last video te don ki brio pla sotu bakla ki namud bakari ka borksut kan magic namar kan ka magic mdi ka borksut long ba ai bor uksut plus sabang shele ki bama baban bilor kan satlet tu pasal long besit bam khala te banyak kali batap ki khamat ngan pensai fi menta ba ngalong video ningkong kan kemdi kasab ba ai menuk kasab ai blay ni ngasu use yaka ngan song kumnu bang sutra kan ka dark magic ngayu satar kom ba kan su ilong ingio sa kadis sa kasab ai blay ngan mencoba badon medical assistance ditang bangale ketukastan banyak kali batap ki khamat double blindfolded kari arjar khatway katu ka don lupa ambulance hajan namai la penbiang tu ibahab na po PCN
kubis bun iru bil island yang men shua bangan kiu nam din iru don ba itu yang akan true PCN men shua te po balik tu kastan hoi la penbeng ki medical ki kali hani don bok patuk pur namangar mdi besong balik le bite soban yang ada study truly ke iman le abu jungduai permit ayang dan ngasadi le te don bok pak khamja hang ta hani ba fiang fi ba men saw men shua de ba bam ki bilor por bakta kade si central akan mau kadon kawi ka kade kadon induk belong si central ada pun anak susdang le bam bilor don ka por pat porang sedang ni kontrol aku le be jam la long kore long nang panik ru te poi le poi kala ot yu rendang kai akma bungali sport nazar ngali ongi ba ong la bakla mo bla bam ngan le no yong beli fi bam par kala di fila le bakla hi te mo kisu anu tang tetanus kai te long tu par mentap la long nong kunu la trin kamet la long uke nok rendang kam le sho maso mensua kani ngale daru arjar pra ti pula sedang kamai hi hende ka sedang dunano dala poi kena covid kai Mama cakap bukan kami magic lang brand new ni Shillong, pengami ni kong bun lang di the first bang let close of magic. Tiga beri kenang long interest batai kenang khot every ki festival ni ki tenang let. Hadian par kalau tem taf la ikla mix ki DJ la stang kenja kan, sak bun ki artis kenang tem ye. Pero kami lepat kadi long kadi Shillong kadi ka ni hab ailat bakal kita len. Tarang par nganong par ni kidang diri khasing hab dapat kakam teng lep no kumpur covid. Por covid la jinjar kan. Don kibrio da fi kwale kan ko hajin em fi di benget hala dia ba fila ben le kata di ba benkong do fi tang fila dau la dia fila dau oh yo ki ben kibrio no yo kumne la flop back fi ben dau fi di ben believe la dia te pet ahi ben ong ngala ben le te fi tristom ba kawi ba di ga jing tristom hanga nga believe da fi ka ben completion kan ko jing tru hajin em fi di ben tristom tristom ma true practice kan slong very perfect kam jo fi cuma mata fitem gitar fitem kai fitem sis pasin man kasni nyong sin nyong prasin fitem kat ban poi stage flat smooth ba kalau kita ngasau kadi dedication di hard work and ya kibri ngamut ong wad pensap puno de ki ben ya firu de flat don ka dream tristom ya inget hala di bu jung duai an we ka sing sa so don ka por kamlak ban pli menta kalak ban pli haru suppose senam hadian ru kalak ban pli haru suppose senam hadian ru dream ni lem di bu mainstream ta de bin tristom ya ile be don opportunity baru ya what miss re so ki ko ali one perform let ben makalong experience ta bafikindu ikibrio kalak ban feel tu hari next part fila next fila stu ong hable bahano last time nga feel kum tu long kum ta kai kadi jing tristom ngan ong kam don kai substitute hani jing kadi tang jing tristom yai minot nga so hoi to hanga ka magic kadi kata mang sutnat du ban lem di tang bang sutnat ngan le la di mostly ka magic hanga kam di hanga simedically what is magic mo kam di kani bang le kam di ka trick bang abu ka magic kadi katu moment bang le ikibrio baki ka jing kaladur jong kiti don bapu madan bariki don bolong tiang kadi katu hanga magic kadi katu Hoi, ngaso kani magic hoi jadon nong kumnu kadi kawi kepala ben kemen fi ngaso takarang hasutrat ban le nama kadi kamdi nem tak jing mentoy yang asimbet te kapen mentoy bar hoi ma kiru kre cheyang ka long memory dan kibiru bang akendu matah din post nem ki ong esong ang kemau to trip affiliate kata kadi bas simple te balik tani pisah ang kemau to affiliate yang ada pisah penja atau penmit yang ta wala matang ale di kamaru ande kinang kemau itu ka kalau kum memory ka long hakli jong kita karang hasutrat plus kapen long bun prolong abun ki prolong bang itu lembah di true magic Dafi yang al hadian habun di tang mentaro hadian habun mensuat tong labam bilor ngabam kibrit lab le kiksai ki banyak kali betap kamat hande wat but pan mangaru amdi basule babien ngarep study soila dia kari ngarep penlit jumbut so ki senam so bangan le kan je sebut dafi yang hadian habun bangale ki bamar amdi ban subut kumtu mada fibut kala ban pois kerjing mensau ya fihi ka salong sausi ahiang mangapa ngarep study mahru yang walang ngarep study kane nayeng kenang ong hipat so bangan mi nayeng bangan le sedong to dale bah ngar prepare bakum rumah menle lokum tate mentally siap prepare mentally swakain tram di ban subut ke bafi okay safi ko bafi yang ni all the cards are different jadi something sedang ki cards mesti ngap kamera ro baki beri bapet hiang all are different don kam tang ban shuffle idea di tang shuffle ka deck tengok ko ifi film ni okay safi ngak ya allow to touch any card touch one sim tu tapi ni lang sa kamera Labiang, pelang ila dia. Okey. Flak mau tukar jofi? Hoi ngakan. Atau bar sok jofi, hoi an mix sok ni ke ba. Hoi ngam ke idea boleh ngan mix sok ke ba nang dan kat bar fiakti. Okey. Tentang long totally mix up ya. Ya. Aku fin tap apreng anyway. Happy? Ya. Kemau don apreng mentah. Okey. Touch dan that's move like you should believe now. Yeah. Terus yang yes no din king of hearts. Yeah. Yes no? No.
Mdira, tobat song King of Hearts song lihat kue. Bat song tu. For first time name kat fe. Name? 8 of Hearts. 8 of Hearts. Mula jan hi. Mdi King pada. Yeah. Watch this. That's the move. Watch done. Bat kiti fe. Penilo ibar khat. Okay. Kuno. Tok habis sibut. Ari kuno. Okay toh. Tengah kentu ibar khat gipat ba banginnya page akan di channel akan di Red FM. And sakawi ru subah sa support lang arun ka YouTube channel jonga bang ikateng John Lanong kibun ba ki magic bangale and kidon kistan su bangale kibuka pet sapet ka kateng John Lanong and aku ban ai kentu ya barkhat kibrin kibun sub so ba ya tristom and yai kershan barkhat kibrin kibun sub hanishlo namar lem klem kan ka jing ai mesim jofi pat ba manu ngim nom la ban kiu khubis bun har aku ban khubis bun ru mesim ka ki pat ba ban kiu ngaru miswa and it's rocking.